Akiaria hindi igongona ria kuheana irio na mitungi ya maai kuri ikundi itiganite tauni-ini ya Nyahururu, mujumbe uyu aruga wirutiri wa Akenya niguo uguteithia kunina murimu uyu uria ni wa kugwatanio. Tumekuja kuwahimiza msione ni kama serikali inachokesha nyinyi. Lazima tuzingatie distance, ukae kando. Wale wanafanya kanisa wamejificha, hiyo isha. Wale wanaambiwa wasikunywe kwa mnyweso, watu wakae wamekauka. Augite bara ino ndibatie kuingiria uteti wa mbeca igiri na ithenya-ini riu, akauga aria mari muhari-ini wa mbere bara-ini ino ta maragitari na maabitha a borithi mabatie kuongererwa matharaita o hamwe na indo iria marabatara niguo mahote gwithaya wega making'ethanira na moritu maria maracemania namo o muthenya o muthenya. PPEs ziletwe katika hospitali zetu. Madaktari wetu na nurses wetu hawana vyombo za kutosha za kujikinga wakati wanashughulikia watu katika hospitali. Maaskari zetu nao, askari hana thermometer, askari hana mask ya kupatia mtu, askari hana sanitizer. Atongoria aria manyitanire nake mihang'o-ini no hamwe nake munini wa komishina wa Nyahururu Patrick Muri na MCA wa Laikipia Wacuka ni mahinyiririe aikari a gicigo giki gutia mawatho maria mekiritwo ni githirikari niguo gwithema gwikora hatika-ini ya guikio ngono amu nio maragitirwo. Tumepata watu wengi wamekuja kutusaidia, lakini nataka usaidizi ukija unakuja na mpango kama hii. Tunasema tunahakikisha kuna mambo inaitwa social distancing, ama unakaa mbali na ule mwingine. Sasa murimu wa corona uroka tukahitha andu aitu, wako ni mwana wa Wacuka uma Nairobi akagera Cocoro akagera ya Thika, ugoka ukamuhitha tondu ni mwana waku, no ukariganirwo aguka na murimu nake Wacuka athi akigeithagia andu murimu ucio wothe ukaiuragwo. Oho, Muri augite kuri andu maragura njohi makanywira micii makigeria gukungia thirikari wara na uguo akamarutira mikana akiuga ati cuma yao iri riko na uria ukunyitikana ndekwiricia guoko kwa watho. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.